Bapak Pendeta, Bapak Pastor pengantar. Kabeh ako turun sama aparenta. Kabeh ako turun nambe, turun nindo. Kabeh ako toko pendidik. Sa kabeh ako kita masalanasan na tulingo lang te tarampakan sa nilunata. Yate kanya patondo kala di pamalima. Nasadya kong nirani tumilong-tunta. Kutole pa, nasadya kong nirani tumilong-tunta. Maafin niya. Biasa kian maatoyang-toyang kami patondokan. Misunya to, mikwa, kumpuan ko na kapala na salat. Jadi aku balik doa lah kita sekanasan. Ya na di pokada untuk kumaregi kumpatondokan. Nabi dia na yang sabang ke bertanggung jawab sakunan nana di betana sakunan. Jadi lah kita sekanasan kita to patua. Ya dua musuh margereke itu. Lalu kita jalan nalan. Paling kurang mata lu kung dete yung orkon pamilya. Oh, paling kurang mata lu kung dete. Nasa dia patakin na. Ini kung tayo, ini kung tayo. Ini saya akan kembali kan. Ya. Oh, ikaw kong ipon. Nalan ito ni anak kamu mati sulong. Oh, sa lebar mo. Kamu hindi ba ng isang mamarate? Ya. Oh, sa lebar mo. Yate gengki mani imang na kumuha. Umbo na ko te sa ibunga na sonda. Anak-anak to yon wiren. Nari parulako nairubak tumapetan luna. Sabaan na. Yate nairubak painoran na anak-anak na ibunga. Kasyan sa manasa. Mungkin man yung umbo na ko ta niya kapala ba taan susi pa. Jadi hoy sa nairubak ke. Sana Irfan. Ya dan kumanimang na, ya to pista na irian. Apa na batang paindolan na neselo. Ya mo na neselo ron. Wa sa neselo. Wa sa na irian. Yo, alani sa kanina. Wah, bodohnya. Mana kita? Wah, saya kerja. Saya kerja. Wah, saya kerja. Wah, saya tangan. Wah, papain dengan. Wah, saya pergi. Wah, sama pula sana lagi. Apa lagi sih? Wah, sana lagi. Wah, sana lagi. Ada jodoh, ada kita lagi. Wah, sana lagi. Sana datun.
Nere ni tua. Sana depon, anak posente. Bos ni batu. Sana ni batu. Paano sampai sayo? Masa ni nakye? Ni ada di pusatmu. Masa politiknya? Masa ni ada ni? Oh, bapak anu tiga ni. Mampu penggal. Anak keperluannya. Apa kata naik kunjung nak pokok anak keperluannya kita sini ni. Anak keperluannya. Wasa ni ada ke? Wasa ni mari. Ya. Ni mari tak. Ni mari yang ada ke sekarang. Papa anak lulus. Papa anak lulus. Papa analan. Sana Rustan. Siapa Pak Noki? Makin efek. Tunggu dulu. Sana Parini. Rumah pertama. Sampai tanggu. Sana ikan. Sana iski. Sana sang. Siapa mersi? Tomakula na Edon. Ato na kanay rupa. Tomakula na Edon. Tomakula na Edon. Siapa Pak Naroni dalam sibunan? Pak Naroni dalam sibunan. Sana yan yung gabi naman. Alay dala. Alay. Sana na kita, maatutungan ko. Antokin ko. Bota ka bunga. Neta to sa amin. Alay dala to. Ya, itu malam dala. Ya, do mereka. Saya ini jamaah mana tembok. Alam. Oh, tembok. Tante Maria. Ya, tante rumah. Sana Moni. Sana Muel. Apa anak Pina? Yang Surako. Sana Mercy. Najuan. Matu mga sigya.
Siapa ini? Siapa Mama Devi? Ya Pak Devi, Pak Devi. Ya, ini sama, ini sama. Saya ini dia. Ini mengmudah hati. Macam ni macam ni. Apa nama Madi? Apa Madi? Mau main mungkin. Sana ate. Sana ni lori. Ada dalam ni lori. Apa kau aku nak? Saya ni lori. Ada. Ente anak kemakulan apa? Nesandri, Nemandus, Nesandri sana Memandus itu, ada itu lah. Newen, maju penguang. Pengarma. Wah, pengarma. Nerikan. Ne Angry maju bapak sahabat. Bapak sahabat. Oh, jom malang jom. Bapak sahabat. Indah langga. Sana ini enggak. Nah, sana ini apa tak? Pasal itu lah. Ya terlalu bisa. Ya jangan kompong, jangan kompong beri nak sama. Katakan ni. Nama tu. Oh sama ni. Ya saya nama. Oh, alam itu nama. Jadi apa tu? Ya nama tu. Oh. Apa ini serang? Apa ini serang? Pembusti. Pengkrista. Ada ni dulu tu. Pengkristanya pengkrista. Anak-anak dia aku naik patu sama ni. Mama Anica. Oh, bini kadang Mama Anica. Boleh kakak kanak kepadanya, yang ini kalau bu. Ya, beku nelelu. Apa ada Krishna? Ada jalan tak ada. Pak Mun, bukan jalan tak. Nah, Pak Mun itu. Orang cuma ni. Berapa ni dia bu? Anak itu nak dulu. Baru bukan ni. Bawa ni siapa bu? Siapa ni? Sana Gusti.
Sana ambil. Ada yang orang jalan. Ini ambil itu. Ya. Siapa pergi? Siapa mari? Ya. Saya guntur sambil apa? Saya guntur. Dia guntur sambil apa tu? Mari. Apa ada Berlin? Baru kita buka ada di sana. Tulu itu macam mana ikan? Saya Ira. Ira. Beku dia betul soro. Oke, kau ni di kapal atau salon ni? Oke. Di model ni dulu ke? Apa ada tak? Apa ada? Apa ada narko? Sembilan persen ni. Tak berlambi 9%. Pendek kayu maras. Oke guys. Tak pada tanah tu Barcelona ni ikan. Tu Barcelona ni nak kuari nak kemba tak pada tanah. Oh. Oh, tak ada kembali. Ya, ya tak kamu, selaku dapat tu anakku, kalau anak saya kumpul ada. Ya, tu masalah. Oke, Rina Kemba ini mutar tu Barcelona ni. Oh. Oh, Rina Kemba ini mah. Oh, ini dalam bayi saya kemenal eh. Ah. Pak Indroman. Oh, Rina Kemba ini mah. Oh, mari ni ini mutam ya, Barcelona ni. Oke. Nak kita tu pore nak bawa kami. Ada lagu kami kata salon. Kometi pa. Bapak anak kau ni. Oh. Polis pesan ni apa? Ya saya kumpul ada. Saya kumpul ada. Kometi. Kometi. Bapak anak meti. Bapak apa? Oke, alam. Kebetulan adalah kalau kamu tunggu ke anak, saya kumpul ada ke anak. Ya. Potasi. Potasi lepas ni. Ya. Potasi lepas ni. Desain kanan itu ni. Potasi lepas ni. Sudah minta tu Malilu, sudah minta tu Malilu. Oh dah tuan. Adi yang berdoa tak, sudah minta tu Malilu. Mama Adi dia belum kasar. Ya, nana guru yang kasar. Ya, saya Lura. Saya Lura. Lura Ratu. Alam di sana. Lura Ratu. Ya. Ya, pikiran lain, pikiran lain. Saya kumpul hari ke Marilu kan. Saya kumpul hari. Saya kumpul hari. Oh iya, enggak share. Nangkap tu pengosek. Ya nangkap pengosek ni. Ya Pak Loren Mamuju. Pak Loren Mamuju. Ya. Pensiunan sana. Pak Loren Mamuju. Pak Riki.
mobil. Bukan itu. Pagi segera mungkin. Lagi pra mungkin. Ya Pak dengan kemina. Membela mau. Oke. Madian. Madian. Ya. Tak kena modal itu. Pak Loren tak Aku, aku iya bosku. Oke, sabar bukumu. Jantung hati. siap. Latar kita pula. Dia pun bisa perkali dong. Ya. Madita. Latar perang dulu yang Maroko. Berapa? Oh, Ya, bapaknya yang Papua. Ya, bapaknya yang Papua. Ya. Terus semua ada bisa perjalanan. Ya, Pak Kori nang etik. Boleh. Oh, nak kemana? Tahu ni. Budak tahu dia pukari, nak kena kamu etik soal Kori. Oke. Nanti lu kerana lemah kena. Ya. Ya, kamu kena profit ini. Maka. Ampe. Tanah di Samudapur. Indameti. Pometi. Pengagung. Payung. Konopa. Dari. Peka. Hari kerja. Ya makanan. Puan ada makanan. Oke. Ya bukan komeda. Bijaksana, dia timbang. Pak Febi. Ya dulu. Mana he? Ya, kami saya tersuara ya. Do kampung. Do moni. Padang. Porto. Kometa. Bolipa. Ani. Yani. Siang. Kakak sudah ambil siangnya sebelumnya. Oh. Ya tunggu ready. Anak-anak ada kampung. Biasa kumpulan. Tantadin mana Mama Lili? Bukan ada dua. Tantadin mana Mama Lili? Oh, ada dua. Mama Analinda. Tato. Agung. Dia. Timbang. Oh, ada dua. Ya, kok ada dua kan? Pokok ada dua ni. Apa kata siapa nak sama tu? Ya, siapa nak sama
Ya, ya. Bapak anak Malaysia, pengamen, Honda. Ya, Bapak pengamen ya Honda na. Pengipan, Anto, Ete. Oh, anak-anak pengipan bisa. Oh. Alitan. Ya, keluar dari kodebo. Buru-buru ingat sana, boleh. Keluar dari kodebo. Ya, polisi suka. Disebut belum ada jantung hati dibilang tadi disebut belum ada jantung hati. Dia datang musik. Dodewi. Pawindi. Ada yang Pak. Sabar-sabar mungkin menunggu dulu lah jantung hati. Karena belum Ya, bisa polisi. perawatan. Masih. Aceh. Mahkamah. Bopika. Neputa. Emang. Tato Beto. Doseo. Nekines. Ya, pada coki anak. Oh. Kalian dulu. Ya, mana? Orang apa? Kamu oh, ini. Action. Oh. Ali. Ini kan. Lolokin Telam, Pompino, Ponian, Naabu, Pongkiran, Ponggisel, Nari, Pomertin, Neal, ya, ibu pendeta atau siapa nak? Ale. Jangan tercegah ambil pengasih. Oh, pendeta mana dia terpersambung. Balik kita tentu nali ya. Wari lebar ke sana ketika. Bapak anak Lipo. Nita Palu. Oh, ada kan. Rempe. Oke. Ya, ada kan. Tak ada mobil itu. Bapak anak lagi. Posini. Ponggeran. Lerehan. Ponopli. Boko. Urutanan. Bidan. Tante Sabe. Peri. Obe. Peri Obe. Oke, ada dulu. Tante Ratina, dia juga bisa. Tante Ratina. Gusti. Winan. Tio. Maadel. Poniel Yotan.
Pengorepi, pengidal, idal, ada ini pasti namanya. Dia nggak boleh kata siapa. Ya. Ya, ya, Marinda, Polia, Dosatika, Dorcas, Nechandra, Pongoriel, Maku, ada Dako apa? Sepi namaku. Ya, jalan. Kan Chandra-nya cocoknya kalau bisa. Ibu Yuli, pengeria, Ibu Yuli. Pergi sama mujur deh. Mama anak tato. Mama anak dia. Oke, mujur. Mama Arisan. Mama Piani. Mama Angel. Mama Topan. Mama Inte. Mama Toping. Papa Jeffrey. Jangan tak ada ni tanya. Nak kamu. Ya. Nak kamu tak. Papa Leri. Papa Leri. Papa Riel. Papa Faro. Mama Doni. Dah apa? Tak pertama Mama Doni sama Mama Doni. Doni bisa teman Mama Doni. Ya. Doni sudah tu. Ya, Mama Doni macam tampakan. Mama Niel. Pung, Mama Niel. Mama Paulus. Mama Ipan. Mama Michael. Anda. Nanto. Woi. Mama Manda. Aris. Pongtari Lambi. Persi. Yusri. Isran. Leli. Pondani. Maaltin. Orang pemampilan dulu tak, dapat menangkan. Orang pemampilan. Ya, dia tak nak ketemu tengok. Esther Sandi. Mula kau dia. Ya, Esther Sandi. Negelpin. Dorini. Pengasen. Nepina. Tato Bola. Seti. Vera. Polisa Yonas. Pengaris. Anak-anak bisa. Punya anak-anak bisa. Ya, oke. Tato Rama. Posela. Netika. Poronal. Pomeni. Ipang.
Magita. Magita. Ya. Pengganti. Karto. Magita. Oh, kecokean, kok bukan itu? Oke. Saka apa rencana kana tu? Mama Hita. Boko. Nante. Indra tani na tu poli pa. Patar lo pinolo. Patar lo pinolo. Pergi di mana? Patar lo pinolo. Dan paturnya. Patar lo pinolo. Oke. Ya. Ya, Arin sambil merobong. Oh. Pengurani. Sorani. Ya. Ya, ada kiprah yang bersura. Ada di dalam. Oh, ada apa nih? Ada aku, lu pecah betul. Aku pergi. Dah pergi, dah kau apa? Dah, ya terkamu sama mu dah pergi. Ya terkamu sama mu dah pergi. Kan tu mimpi angin tu. Ya, posan ni anak-anak doken ni. Pengasemada. Belinga. Belum dapat lagi nenek. Bojan diri, pengalpan. Pani. Masuk ya. Ada dalam titik. Yang nanti apa dah tiba orang tani, kata apa nanti? Sama ni lu kilo. Dah kopa. Poyogi, Yogi, Tio, Naldo, Pengado, Belembo, Bekare, Nepin, Marilin, ada, mungkin kamu mana? Tahu dia pada mana? Tanah kan itu tu. Kamu dia pada mana? Patolog tak bisa tahu. Ya. Ya ko nang kamu pokade mare rimpung. Ya ko nang bisa. Ya. Ya kancam bisa. Dia udah bukan ada dua. Oh, kancam. Mama batu yang palu. Pekerja. Mana momen? Newili. Adi. Madeni. Nedita. Atau kau ada empat anak-anak. Bintang. Oke, kami patut penonton. Oke, seno. Orang dekat-dekat saja ini. Kita itu karena terlalu apa penonton? Tak iya le. Anak-anak polis no bisa. Ini tak dikira. Anak-anak
anak polis na. Lawan jadi kau pakade. Ya, anak polis na. Ya. Oke, Rayo si Rupang tepen ni Negelpin. awet tu penonton nempit. Iya, tak apa kamu sabar apa kamu dulu. Negelpin. Mana? Maparen. Nali para wasya sayang sami dah. Berangga. Mapiu. Kendek. Nerika. Netato kabe. Ruru kadang-kadang betul nggak? Ruru kadang-kadang betul nggak? Tan, ya betul ya, ya betul ya. Ya betul. Ya betul sah. Papa anak Megi. Taruh. Ente anak kopi. Dia pada ampun ni kopi, tak masak piano. Oh, dia dah tahu. Dia dah tahu. Ya, apa-apa. Dia sudah dah. Ya tu lah irian dia yang ni nak nangkam. Lah irian ni nak. Pengance, Dodelpi, Yuni, Yupri, ada di dalam. Dokela, Magun, Gun, Bonsa Gun. Tata Rakta. Porika, Rista, Bambu, Ose, Mili, Mura, Porenal, Yogiran. Dapat. Desya pilih tayo. Ya, mana ke kampung ki? Daw masalah pamilya. Ni makki. Arni. Pengagum. Oh, alin dito. Sana sette daw sa pengagum. Apa itu? Anti. Bokomoli. Poyuti. Anle. Ode pata adanya so ande bisa. Oh, ada yang tak. Pengalin. Oping. Alim. Tak dua pelakon tak siapa pengalin. Saya ni macam apa? Tak dua pelakon. Pengandre. Podela. Pemangkau. Neraya. Berandan. Pemboko. Pengangga. Oh, kan nama. Ada yang kalau tahu. Wala rito coba subjek kiti oh. Nani. Ada kok itu. Oh, ada yang bisa. Ya Roni. Charles. Pongreis.
Popani, Tino Mari, Pengaden, Yokalara, Potasya, Leni, Risa, Penggiran, Polodo, Polukman, Omin, Pompenni, Yoel, Deluan, Imin, Sangin, Pengarni, Porustan, Foresti, ya, pikir. Mungkin kau mau kayak pira pak? Mungkin kau pira kan? Lain awak pakai makampa, nah tak batu sang kita telabi di bawah sabu kela. Pengeling, Lain nala kabar telabi le. Borika, anak-anak bisa. Nerenan, Pocitra, Pojuni, Negusni, Dau, Destu, Desti, Porembon betul, Rafa, oke, sampai Rafa, Nenek, Aja. Yusuf, ya, jangan bebas. Dani, Yopi, Gian, anak-anak bangsa. Ya. Dan Abang Nur, Abang Wanto, Pengoran, Umis, Komis. dapil pertama, katanya dulu tuh bapak. Dapil tuh pekali selengan. Oke abang sudah dapat. Oke baik, mantap. Ya kak kok tiroi. Tabe deh. Kena nenek wajah. Yang jadi tabe. Ya. Anak-anak kok bisa lah lomba nih. Nangkap apa? Cu, Ari, Popisa, Gudu, Do Kristi, Sokara, ya. Talungan lo berkuah. Ini pada talungan betul rentang. Dah kau terang. Ya cik mai apa kamu anakku sejulu. Yan kan mau mahal ini ada tak salah. Ya yan cik kan
Mbona ko na rin kulim na ito. Indah pra. Ya ada dua, yang pokok. Oh. Dah kok Pak. Ya dong. Soalnya saya kalau tahu, buang tahu. Ada mah. Kita ada Indonesia yang lu. Ampunan kalian yang kalimpun. Buang ni. Buang ni. Oh, ada. Adi. Saya teh tong untuk apa? Tong untuk. Ya kok Pak. Oh, banyak. Ya apa yang keluar ya apa yang kurang tahu. Oh kepala penimba kapangan itu. Ya itu masukin. Shooting pa dito. Ya aku shooting. Ada kan? Dah kok Pak. Ya. Tak. Ya tak pernah kan salah terkau oleh dia. Nah tolong. Ya datang dari yang kan, pun. Oke, guys, dia mau Pak Shooting. Dobe. Koderasi. Oh. Itu komesalon. Neria. Ne pemumbu. Posulle. Pemenal. Pometi bisa. Pometi. Pak dekorasi. Oleh ke pak dekorasi. Soal isi orang kanan. Ya betul kamu sah. Oh. Bisa peterolnya kepala. Bisa peterolnya kepala. Ini pernah. Ini apa? Kulin. Kulin. Beni kepala. Kulin. Anak kau ni kata tam. Kulin. Tahu lah, kurang pas banget suara dia mantan. Oh, ya tahu nanti apa nak perkara ni mantan ini aku mah ditai dulu banyak kombong, ditai muka kanku, ditai muka nakku, ditai muka kompoku, udah tak ada pesananku. Susahnya tahu melak tak ada nyaman. Ya mirana. Berapa sulit aku kira mantan aku ni nak pengen komong. Oh, jadi susi teh juga. Padahal dia pada dia membok aku. Munya pun aku kandai. Pokok ada siapa aku sang lantangnya pada kereta do komedi mutai masakan tidak komong dapat tua. Ya susi tahu dengan kalian ya kalau semua ya tahu. Tabi le. Yo kasana ni pare ni na ko ale ndo ni kumpung sana. La sino ko bai. La sino at kalu kariki. Sa tahu sen pun na bang. Ko pala mo ang to. Yari na sana ko ni. Saya na susi to mi. Ya te kita pusara ta mu te te. Susi to. Ya te mi kikiran si maapung dia. Sadar luar kan ngelatih mau dilunta. Yang mana ni salah ki. Ya susi betul. Tak ada ko saja yang jadi ko bekombo tak ada. Tapi susi betul main. Dia ada kata kamu teman-teman kuilala, tak ada kan mutumba pakilala kaya dia itu susi kami. Tak ada kan mutumba.
Saya tanya bisa dipikirkan baik itu satu. Ya te tanah selatan pemuduninya, kupeta ada narampung nih. Saya hari ku kapalampi, siapa tahu kerja piwa apa tuh. Nah, oke, susah. Ya, karena depan labing apa makin jauh liput. Nah, kosong. Ya, ada minutan kan. Pengalim teh. Ya telan lela peraka angkalan. Angkalan. Bemi polisannya nangkai. Bemi polisannya nangkai. Patar remis ada servis semua. Patar remis. Ya. Padahal laku PKKT. Laku PKKT. Saratu betul. Dan betul saratu. Ni sa ari to apa? Nalampak pungos. Pecan. Oh, Papa Nisa. Oke. Papa Nisa. Misa apa? 50 betul. Saratu. 200. Saat tampakan ini ke 200 mau. Ya ada misalnya. Tanu ratu. Apa ratu? Oh, tadi bisa lama kali. Saya mana hotel? Oh, kende kimi telur ratu deh pande. Caranya sudah sama anakku. Apa ratu? Pecah lu. Kata anu mungkin deh. Alis. Ya teh. Ya sawi semua nalela itu motor kena kita. Ya silakan ya. Meron na lang itong din na to. Hindi lang to. Ya, pausuran ko na ito. Lako, kanina. Dahil ako kita keluarga hindi tongkonan. Ya, telan lula ko na nasawis mo ya. Hindi. Hindi bela, apa ko kita hindi tongkonan bela kamong-kamong ito na sa wisma. Dahil ito lang mapahan, isang nasa ayan na rin. Kanto ko tayo sa mga purol ka. Bisa dapat sulit-sulit tama to. Sawana. Ya mo tayo yalan na pati may. Yalan sang kiri pira. Nama-nama may kike. May salang ka nasuroon na tukana. Lari ko may karuang mo na may manwa. Dahil sini may nagimuda. Padomi. Di Miranda, Padomi. Aki ka po isa. Ya. Sino mamisa pagpasusunod na tama lalo? Oy, minantaw sarado payusan. O, kita, negro. Sulit tama. Linda pala. Mama, ano yung sarado? Ipasulit tama. Kore sumaha. Mama, yung sarado. Ipasulit tama. Kore sumaha. Papa, ang sarado. Ipasulit tama. Papa, rin yung may mamulyo. Sarado. Ipasulit tama. Mama Adoni, sarado. Ipasulit tama. Mama Alpi, sarado. Ipasulit tama. Oh, Mama Icha, Dokoy. Ganyan lang kayong italo natin ngayon. Oh, yan ko rin sumanak ko. Siya papaanat tayo yung may mamudio, sarado. Papaanat tayo yung mamudio, sarado. Mama Kristi, sarado. Mama Kristi, sarado.
Na siya para to peranto teke de siya ng kantong. Oh, Boricel Saratu. Ya. Sa Naku, betul salatorio, la pasag. Ya. Ay, Ako nang nilali. Oh, hindi siya maratu tama. So, Yusra di Saratu. So, mula di po Saratu. Jenny Saratu. Magipran Saratu. Persi Saratu. Pungudoni Saratu. Ari Saratu. Yan na, kilala daw ki siya kung pukade. Oh. Pungudatuan daw Saratu. Logita Saratu. Hindi Sarah. Ambil ko na pato Saratu. Oh. Pukade mo sa batay kilala nasan ni. Jadi Saratu nasan. Oh. Apa? Solining, apa yang may lago? Sirumpang. Oh. Yung nasa ko to. Artinya sebenarnya kaitan dengan tongkonan ta. Yusran Saratu. Nenen 100. Embek ko niya 100. Halap ko dulu mga mo. Madami na nga na dulu kami. Oh. Atau orang peduka. Oh, hindi siya para. Sabatan na kurang sa 10 pa. Purapay 50. Yang penting din si Solong Iban. Oh, atau din tak ada sangaman ng paanapon. 50 manier. O eleksi siya, kaya na 50 sarado naman na pasanan di ba na naman ko ala. Kani po ka nito. Ni Ricard. 50. Hindi siya lang, pagkano na siya na. Julie. Bue. Hindi siya pa. Maalpi Saratu. Hindi siya para. Wala kami membunit kurara buku. Nasisulong ikibane ng bukara ninitulo sa disengade kumadal. Sa mahumi pabelanta, may kupukara ni nasusito. Tapi kebetulan tak mi baseng. Mapuro Saratu. Oh. Soalan Saratu minan, unang ka na nabisik yung menina. Oh. Soalan Saratu. Na soalan, mo na soalan. Oh. Labuda-buda, kinadem mo itong tiroy pa tayo siapa. Tapos sambayangan ni. Oh. Logere Saratu. Devi Saratu. Oh. Kahit kinaadalasan. Oh. Ganda pala. Pumaberti Saratu. Hindi pa. Hindi. O bisa, pumudatuan. Mangka mereka. Ambay, na tayo manisi mga ito na sulit. Magipra yung may ba na surat. Hindi siya pala. Hindi. Hindi pa. Leli. Mangka po po Leli. Semua anak muda. Artinya begini. Bukan si parukuki. Nakuha tayo may biasa itong kinilaki. Nakuha asara aluya. Tapi hindi mo to tanalan na tayo may batita. Kung ternyata. Narto. Narto. Tayo na. Ano to sa ba? Susunod. Saratu. Iya. Jadi lepatan lo nina.
Bulat may batita sa kurang ilang sumuyo perantauan alam mo rin kan diikot tapi masiri kan natin na biasa tira ito makiadang susi to may kuma pangkaluko jadi yate tu nanay mulai awal nanay di sana kebersamaan lang misa rumput Ada dia kepenonton teh lamar ibu nyumbang ya. Sama muda dan tuan kata. Siapa tahu dan terdapat perantau lantai menonton lamar ibu menyumbang. Sebutkan nama. Rugi na aku na. Kata-kata rugi ke. Manarang-narang ada na isang nilang keluarga. Tapi kalau tawali yung medisanga kuma kamelon-kamelon kebersamaan kusana ya tetulah perlu tak pupuk khusus kita bati indete bela ta ingati kuma pitiki pak kurangi kuma ada kebersamaan itu dorongan moral mungkin yang teh jadian na dempa lihat pengelia nama kap-kap atau pengelia dan perlu alam kila yo pengelia Nias iya sudah jadi pekadai Dia perkara perantau lantai penonton jauh teh lebih sangat adena susi to bayangin betul ya nah depo kami lah boleh berpartisipasi langsung kami lakukan toto mengoki dan Pak Guru dan mengoki khususnya metotu si rangsang-rangsang dalam kebersamaan may padang betul may bisa siapa 10 4 to Ya, sisambungan na tayo papaanaran. Yate lalu ako na komite na sa sekolah. Yaku sulen tangi pada masyato na pakada papaanaran. Nalula ko pasando. Saya te pasando. Naman na ramor kato na katakita na panundi gumasak. Jadi ate pasando dolo te lata lelang. Bisa juga sudah tama. Patah tadi paruku. Indah relap tu penannya. Ta pakai itu dapat sanduta. Jangan tahu. Ada kayakul. Ya, ya teh sudah tama dulu. Yang nak tahu apa sudah tama. Lelang. Ya manjara. Tanah taruh macam ko kena nanti naman na tahu. 100 din ah. Iya 100. Perkara sangan mo. Perkara. Dah memanica. Manica. Hindi pa. Sudah tama te. Yan te pasando. Sana bisa lihat te may nakakita na maparako yung pasando. Nanang ka daw to. Komite sekolah, tak ada bisa menangkan kita narik guru. Ya, masih di mga pudar kita sudah tama. Ano pa ang kami? Hindi lang. Ya, 100. Papa ano dep? 100. Sudah tama. Hindi pa. O dahil maselo. O nalala ko kung na parang nataw kila tapos sendo ni manaran. Hindi ba? Papanala 100. Panala 100. Hindi pa. Oke, penonton. Tama ko mungkin 100 penonton na. Mahal pi 100. Ya, hindi pa. Hindi ba? Ya, pada masyato na pakada papanaran ninyo. Pada masya. Jadi yang desa patu sesaran besar kepala rakul. Iya pak. Ya, sepatu 100. Ya. Pak ini dulu. Ya ini sejalan.
Oh, sudah sama, mau 50 ni. 25 sudah. Ya 50. Oh, baby dah 50 dolar tak? Baby dolar tak? Ya, ni berapa? Pesan ni tak? Ini apa? Ini lah. Ya, 100. Papa, ya sudah tama, 100 sudah tama. Papa Narto sudah tama. Yan na to minirti te, lalakor sa parang na to, kita na manarang. Banay po ito manarang, yun pasyano, namada-mada ko muna. Ya, 100. Hindi pa. Yan na tayo makalera kami, hindi to eh. Kaya baka bukod na yun, papangit-ngit ako. 20 bisan. 30. Pentalon, karena perang lipa-lipa. Bisa mo lang, enggak lah. Talong pulau, pentalon 50. Sana pergi. Ya teh, tapi ingasan ni. Dulu aku komite, guru. Tak ada bisa menarang tu nak kami kita na putih kami guru. Sudah tahu enggak lah. Kau ikut. 20 sa amo sudah tama, pandai. Kuya sa 10 sa amo. Ya kau merasa kalian semua isak manarang kulo. Ya, polis sa bebo, 50 sudah tama. Enggak pa? Pira? Ya, 50 sudah tama. Nebo tak? Na calong guru tu nak kena rambut aku lah. Oh. Ya, Simon matu nebo tak? 50 sudah tama. Enggak pa? Ya, Ibu Yuli. Pira? 50 sudah tama. Enggak pa? Ada misalnya jalan. Lah itu dah pakai gaul sama kok. Ya, enggak pa. Oh, ya nanti aku cari lah kami. Sudah tak. 50. 50. Pentalon. Ya, romo. Tak apa buku dah salah. Injak. 25. Pentalon. Pengusiran. Ya. 50. 6. 7 mau pergi. Anak 7 lah. Suci saat di don pada sang pulau. Pengusirannya 7 pentalon. Itu 50 pentalon para lebih tipenan nak lah. Oh. Apa ada di sini nak buat? Oh. Ya. Mama ya. Ya teh pelongko na lang na apa? Mintu ko mo to mga ina ko bay. Torantang na nga si papantang ko. Ya, jalan. Apa nang jadi bengkong. Kalau dia mau nyala ni nak bukun apa? Tak ada betul tak tahu bukun nak bisa. Ya teh mesti tayo. Oh, mbak ngomong ko si patui. Sana ni baru ko ni. Si patu ngomong ko. Nalay balu rito dah. Sudah tidak ko teh. Nah, ada pelanje. Ya cari kata dah. Nah buka abang kartun dah lah. Iya. Ayah kata dong pelan, mari pemali itu pengurusan. Oke. Inilah bagian-bagian panggal di duku. Oke. Nalay peko per nalay balu ko mo siya.
Anan lebih gerak tuh. Anan. Ya pacaran lu begini sini. Sama. Oke, iya. Yang masih di pamale le. Iya. Si Rano kunakin mulai kanila. Oh iya, to kamu, iya. Oh iya. Napakabasi. Tenang ikan Pak. Iya. Kami mutar-mutar. Oh iya. Saya lupa. Iya. Korea. Ini kamar TV. Saya Tenang ikan Pak. Gimana soalnya? Ya pakai ini. Mana ini salah makan. Sekarang udah mau kamu tentang? Belum, sedikit lagi. Oh, sedikit lagi ngantuk. Oke. Ya, oke. Ini kata saya. Oh. Oh, memang. Kami. Kami tidak nama tak dibedahan. Beda aku ni tengah menalai. Oke. Ibu Maya. Mana gua apa nih? Siapa pion? Siapa duku? Oke, dan dia. Oke baik. Iya. Tiga pak. Kenesa gimana kita lelang aja? Kanan tuh. Di bendera Posyandu. Main duka komentar. Angkat ni. Kamu nak apa ni? Oh, ya. Ya teh. Anda nak anu tak ada tu. Mira. Wah, palalong. Yo, di mana kana? Ya, jago pak. Ya, dokter sana. Ya. Wah, saya ini dia. Naringi. Sorry. Ya. Boralo. Ya. Mangko. Tani kau. Tadi kau. Ya. Tolong pesarong. Ya. Tolong bukan mah. Ya, oke. Oke, Pak. Ya. Ya, pemadam dia perusahaan lu ini. Ya. Katabi pa la kolona to paringin la ko Indo. Di patalo PT Pangulo Salo hindi. Male mo sa kamay itu langgon to sola to kaluku. Dari ate wala ko pangwasi. Ate na Reke Lebani. Yate Reke Pak Tandukan.
Oh iya, parara dulu. Teman dia kata dena. Ya ke patandukan. Tama mo nito dena. Pulang mau ngejawab. Pulang mau ngejawab. Sigan tersuruh. Palarak na tombang niata. Susilita. Patandukan tulakan na po ne. Yate golang patamin naliula lang kumwa ay naran si pasangan. Era. Mali mo tutok kaluko sa kamay. Mali ko kaluko sa kamay. Yate Athena. Huwag kamala. Mangka mulebani. Mangka tu Tombang diata. tombang diata. Mangka po ne. Bone Mala. malate. Yate lurekin loloy. Athena to sirope. Yate Lusa Ubuntu Athena pa aparelian. Yate misa stongan nako keluar kay lampa ko ari orok ko banusura. Ako ba nasura kang bisa? Apa yate Athena lata soror ko tambolang. Iya, rokok tambolang ang budak siya silo kayong Yate orok ko banusura Athena tambolang. Ako malo mo kumoy teto rapun nami alesi di ome. Mitanene. Ini parani sida to tambol. Tabi lako kuparenge, lako tong perintah, nalako upomena na kukundo na. Karena tak ada situ turaku banwa, loesra, uwakili keluarga, na dito la sambung-sambungan na tukada sa buku kada mengenai ia de ang pangabasi sa batasana mito rumpulan sa kaliatungan to kumwa ia de ang pangabasi di toko Sokong Bayu. Anaya kitiro lalu televisi, kitiro lalu YouTube, kitiro lalu tondo katotemo kilalalala kan rampo. Ternyata susi-susi to seng-seng amot tondo kata sa kaliatungan. Seng-seng amo. Jadi yang matoki lang pertama saran sini. Yan na din salah, kapakaloloy. Yan na din tang sesuai, tapos kadamiloy, tano ko suranasang. Saba na, petro la, sige sana kumua, tongan sana, waktu na si pasala-sala ki. Sabaya kitilo-tiloy, tote ebang amon na dikita lako, anuna namun tolyatun, namun bakina tolyatun. Atau tuntuhanan tondo katon corona. Tapi telanjur ramai atau may kampas kesepakatan lalu misa rumpun tongkonan nasi dulurun mo ya si pakuku. Jadi amat aku pa kidan na kwelo opuang sama kasama banan kadua palabasi. Sabayate nene doang palabasi anan to gadi. Ya mo tu
neso orante, dirigente neso tobuta, na pakonglean, na Maria, na ni Alo, na ni Baka, na ni Kiki. Tangala kusalo, wala na ni mintete lalantondo ko tu kulan ni na makada, tapi wakili la sang liatungan. Namanya kamu teh nomor tangga. Memang kamu makada nina. Jadi supaya nanti naden si paku-kuku lantik-lantik kaparengnya salah liatung. Nah, makasih mo banwanta. Yan na cerita na leparema ato nano lalebani ke mama na sola. Na koya to nirarab banwa karahil yung ang pangasi di po ako tu duku lan tula kasomba. Diteka. Oh, dipilalan ni. Apa ko kadang narite tayo po anak lang po kaday. Batunan na yate tawanan. Wala sebagai terjadi kumaya tarumbu si sangat pula misa rumpun. Masa ada talaman pun. Menumbuh na di sana pa ito lawan. Sepakati indah lata dulu do ang pangabas si parengnya. Persyaratan tidak bisa ditentukan. Umbo mo ta sepakati. Tantu yang merata sama di sana di dulu teken. Jadi yang itu lah perlu. Ia na taman kamu rare te benanta kasambayangi. Tantu yang lantik kaparingesan. Laliatung sang liatungan. Bukan to sajen saya. Namun to dadilan to berkarya to nenek moyang anak. To berpuasa nenek moyang anak, tapi tidak seenaknya lah saya lantik-lantik kaparengesan lantondok tanpa kesepakatan rumpun keluarga jo misa tongkonan kaparengesan. Koya to me nendaga ki musuh. Nendaga di sana musuh anna kita manusia. Kita nasang, anak kami lagi pasara, tunggu kami lagi pasara, tanah nilo, nendalan tulak kita ini sepakat. Jadi lapinda lako kita soal nasang, yan nabi ko'y kuman narapat tondo ko ta sa maliatungan, lamadok ko kami, apa kutira-tira tempon jojo kamay, yan ang mga dem matong na ka na, dahil kung nasenle na ko lang nundang kan nito parengnya. Yang ini tidak etis. Jadi sudah yonina dete. Tapi yang kilalay kuma lama rampur pemilolo tu kita bati tompang basi. Kasi pa kadami elok. Ta dulli te mimila taba sua ramu bananta roba atu tada sa sua oro pasanan ki pasanan nene tate tawan nando. Di mana lantik itu parenge misalnya parara tatiro molako tapi memang malu dan pasti itu paling sadis dan waya grup atau lalu Facebook dopa dan bukan sepihak Paulus Galle menyatakan male ko kemay kue ako aku mangka melantik kaleku kapalengesan lo Pak Tandukan nanulawan apa kalian na Paulus kutukalan ko lanawekan to nilita do apa to nali no bolon mo si Lagi yan na may koy kukamani itu la kapalengesan kure sumanga anak tapi kaya na siya lan noko no korsola rarabuku umane makadatongan sabak internasional tahu tulisan di dalam Facebook bukan Indonesia bukan Toraja saja
Jadi tolong na kay kapo tumatapo sunuko. Adin kuran sa ngaliatungan. No ako kami namaan. Bisi pa kada melong kimen ada tayo manguran na. Napalaki panuti ako kamu tumatuangki. Ke kamu masibukuran. Na kami dahil ka nanda malaki panuti laki contoh. Oh, pura semangat. Bersama di toples sampu. Tapi lah kita selangsung kebetulan na ada mau aling kupanalan. Sebenarnya din juga kekeliruan tak kita ini kaparisan liatu. Kentok ko kita may betar kakakantara karena dia lah to paringin na toruyo yalu di luar liatu. Utamanya di luar tanah Toraja. Numba mo lang wala maadok. O pernah terjadi di grup sang liatungan teki. Gara-gara sulit sengkil ako mangkasa. Karena ya tayo may dikuakir ko ng tamalan nalo. Tapi karena pengurus na tang nabela mo termasuk si Om Barisi. Kamate Bapak Ati ya sa karya tato. Na pengalaman katayo lumangkasa di sana maapidampi. Jadi komite keluarga malila ko. Kaya ditandai kumarin pala si maapidampi. Na yate grup sang liatungan totemo 200 ulabig taulan. Ya nanay keleman tatatiro te mani ibang amin kita karena yang menasama natin ko paanalan. Sekalipun mararatoli ato kaya mo selang tigi paringin natin to paringin lang tondok. Jadi ya temi kanokoran steme maru alam grup sang liatungan kumua taeran na paralu kumo karena mati na rampo. Ya temi to paringin lama adokor kini ni sara susi temai. Numba na ko kidali to paringin na toro jolu Jakarta se jolu Bali. Itu kelemahan kita semua. Asusin na de to donang pangabasi kalau itu hari kunina ko pada umumnya den tu istilah sokong bayu apa mai tapi ada perangio mai kakangku bapak nagilda di sangat tobendan le. Oke kita lihat dong di sangat tobendan ya matona ya temi pasaku dan pada nasam den batona nanti pasaku kada pakai temi yambe ya beda simpurona apa semua jadi misa kelemahan tato. Kita toko sebagai itu parenge karena mitiro bang kami karena begini kayak kutiro na to temo susi atau dibuat kena dinasti yang na parenge be na do yang masih mana kena lason dayo padahal lana sidurui ini kita mintu to marapo do pangwasi ko mainda to la sipatu katoko isolana sana matoko kaparengesan ina ditiro to temo susi to disalay mo akan napura mo mga rapay na para na ko kaya ko montoy de riete itu satu hal yang keliru. Jadi ya para lulu to, jadi ya lako te susin na temai. Taon na lai sama sekalipun marara to leatu. Tapi tahu yang saya setok koi karena ya kenalan DPR te yang pengawasi sebagai ketua DPR. Nah turun jadi pira kaparengesan inde. Karena yang nak kita lihat di sana kumua anan indo to parengen na apa tulak na. Berarti sang pulo. Saya do di sana to parengen takinan labo. Dipaham itu. Oh. Sabi takinan labo torang to barani ya. Takinya parengen itu. Susi masih ate lalu tangga to matumboy mibenin ne lolo. Karena li tondok kita lihat tuh. Otangnya itu parengen itu panglini tondok kita. Jadi ko ya te sana mi kumasering kita umbalan na kuamelo. Katontong rapa lang tondok. Oh. Ya te kita lihat tuh te biasa tolong-tolong to na ko na matoko kamu carami pamanta apa mai. Yan ayo tondok isa to rin natappo. Jadi yang mo to ko kita soalnya salah sidang ngai. Umbala na ko na melong katontong rapa tondok ta. Eh ini mani salah na to ko kalau pada kanola. Pada mo to. Ate lalu komala te. Anan tahu dah dia nge. Hoi desipa te. Oh, dar ko batin desipa. Hoi de buda te. Hoi de galeta te. Hoi de luman te. Hoi de bala te. Hoi de masa te. Oh. Kupataro te sa una punto Kung kono naruan.
Mamisa ito na nga ditayo mo po natin. Yate, misa ito na nga na. Tapi ditayo mo po natin. Ayo, napasar nga na adwa. Yato, isang bulan, ito na nga na. Situ lang may pemandangan lah may pokose pabay sila na pangate boleh nate tua kete turusak ate pakaro te alam inanak ka mano mi istirar tiroiri lamia laman na miratu nanak ka may banua Makado ka manirara. Sa to Alam mo dito may iba ni usaw ano dok. Misa tanga mi kuha hindi ra mantun do ito manirara. Kaawat na ito pa. Ayo, pambayad na si Duruite at yung mga basi. Karena anan nene, tasulo may karagayan ng kapuhay natin ibagyan natin nene. Karagayan ng sama nasang diyan na nene dali yung mga basi. Sabaan na nene ito. Karagayang yan ng tos kapuhay nito. Papananasan ni. Kung natangnisan na wala tayo, marigwalay pa ako na kung natin, wato na din kapwa pa kung karayang namin nanto. Pero ito na kapwa ito, uda, wato na nakapwa. Ada, yan na tayo nilalaki. Tabi, dito lang Amerika nina na nalamon angel to sama ina ko, hindi ko angel mi papinay. Yato tayo na ba mi mo astor, kolong pa mistor, ila ko siya na angel. Yato lagi store ni 2,2 juta. Kaya ito na sana ng pengantar, hindi. Yan si tayo pa may kesempatan, pastoro, o story lang ako. Dopa satu-satu nih Bane, satu-satu. Alam mo na yung matalo dito, Yo, supaya matang kote kande dami pada mabang, stop dulu. Satu-satu, mangkopite naman nila to. Yo, lihat dari selesaikan dulu. Makanya pakaripilon satu-satu, jangan angkat dari situ. Sebab putarina sangat amat tuh kumayat yang bawasi, parara, nelolo tuh, itu pak. Satu-satu. Ya, karena itu dulu tuh, nah.